나nem namar yerelda nanem nuher khairate abinga ugi sallagan aşa zenerni khairate alın şılnut aşaşa en damır yen yerinilda oha ne alın şoğutta uylın dolın aşanılda nanem nuher namdaya Notagayar aşaldiş naşaredulan uğlagur naranne arxil oğtaya alın jılnud aşaşya Eim damıryen yerinilda Oha ne ağlan şoğutta Uylın dolun aşanılda Өдрө халын өмірмінде, үлді мана телевизор қақшыт, мөдір мана дамжолғымне, гитар дұрдолыя, тегер мөдір има әхің дуғар хилепче, домне уже арбат жылың бішігдік хэбелді, әне дом, тұрушын дошыңне, Чингис ғабият артист, бұл әдемне ғабият артист Чингис ратная долдық, тегер тұрушын альбом Чингис әхемне, арахым бәйне, айқын дом, отқыншне әң, тегер Орторохлыхты снотка грустинки гышлыхы балхавайны тегерле. Эн долдук конутны ундурна хата хunu долдук. Тегетте сашта иже харжы бахымда болдыгы. Аккордеон харые. Наханем намар ерелда. Наханем нухер хайрате. Абынға уги саллыған аша зенірні лахайрате алың жылынуды ошаша әм дамыр ең ернілда оғане алың шумутта Уйлың долың ашанылда. Дегенде холы горо алхын нага спокойно орхлыхы дор болха. Хена долхымны кылжыбайнам. Аккордудун тананисимне АМ капатаста деп хада хойтчиладыр тананисимне нага тыгы тондырдышы болны. Те тананисимне си минор болны. Ына аккордудар лам дор аккордтарын аткандай былым байха. Теге туры басын харай. Аккордтары АМ аккордтары басымны табы чистрна. D аккордтары дурбыча струна, E аккордтары на минор, на мажор, на минор E кыды, E болхуда, минор болха. E хада мажор болна. Муно не буря донсомне, на доминантымне хадылда минор со долдук болхымне болтугай. Эн аккордтары E аккордтары зургачы бас струна, тегет F аккордтары зургачы баха, G аккордтары баха зургачы, C аккордтары мытхыт баха табыча струна. Тені аккорд сомне шо АМ, А7 аккорд байны. Ені АМ минор на вехларны, АМ минор, ля минор. А7, не мажор, кварсет аккорд болна. Или бахал табыч струна. Те барун гаттаху бултында мытхыт, АМ аккордыр харыя, табын
3 2 3 1 3 2 3 5 3 2 3 1 3 이게 перебор болох. Хоёрчглодан хэлээд баруун гартаа боёор надах юм бол хаалхан харуулъя баха аим аккордээр. Энэ яхан дуу гитар дээр дууж байрах тий. Заашны хоёрын дуу нэ харъя. Айхан намаресакта Хевшете удеше шаме харад сурхинсо шаремни буралта алимду тилше манда аятенере хелиш ямарахэн юдэшни ямар себер басагам нерeye хелиш намда наханем нухер болиш нерeye хелиш намда наханем нухер болиш. Энэхэн гоёхон дун 2008 онд би хаяа хайтун болоод Санкт-Петербурга ирэхлаарны энэ Улаан сумны CD поешээ гэдэг бүхийг Улаан сум бүштэй байгаа бүшдтэй байгаа. Тэгээд сольник турушин сольник концерт CD поешээвнэ. Энэ дун нахнам нөхөр болиж гэж турушин шагнахан байна. CD-ний ороо бүшинхээ энэ хөгжмийн ороо бүшинхээ өнгөнүүдийн хайн бүшинхээ тэгээд энэ манай боряд зон сумны энэ дун их мэдээж өвгөн хамгаан болох гэр бүл болох сагта энэ дуга харан байд тэр алтан кольцо бүлэгээ үүжих дааны дуя духа гойдун тэгээд аккордын харъя танальсим номер ми минор хайхан намаре сагта хэвшинтэй үдэшээ шаме харад зүрхэнцо шаремни бурулта алимду тилше манда аятенере хелиш ямар хайхан юдэшни ямар себер басагам нерeye хелиш намда наханем нухер болиш нерeye хелиш намда наханем нухер болиш. Дөрвөн аккордоор энэ дуунууднаа хөвдөг ингээ дөрвөн аккордоор дуулахан бүшигдэн хүн гэж гениальный музыкант шил мэдхэ. Тэгээд CD-ний энэ хайхан дуу бүшинхэ байна. Тэгээд EM аккордоор басмны 6 читрна, AM аккордоор басны 5 читрна, D аккордоор 4 читрна, HM аккордоор HM гэдэг C минор болно. Баха басмны 5 читрна болно. Баруун гартаа бэлэнхэн характай ханаар за энэ хоёрхан дун дуртайгаар дуулж ихэхнэ болдог. Манай намжууны дүрэ дахин уздраа баяртай.